Yengbiriba Punamakpu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Noksari. Nasi Manung Kanaka Wapam say demand and crisis of ASHA workers in Manipur ne ASHA workers sing Maruina Manipur the Lejeriba ASHA workers sing say how kiba Chaliba January Thasiki Tang Taratreta Chief Minister da demand sing Yoba memorandum submit tokre Madu Makatarakpada demand sing in a Madam Warakanda crisis or in oil of Pipum Duni Aduna Nekoina demand and crisis of ASHA workers in Manipur na Mingtonjari Sengasi topics ASHA worker ASHA Habadi Samdam ASHA Habani Aduga Asang Bada accredited social health activist Habani Masiki Matang the Canada Tanzani don't Langan Birgation D I get to Napabi Khelen Thokchom special correspondent Telegraph ne Tamukan Taramukari Aduga Tamukan oil Langan Birgasi and Bino legal advisor Asane I say Bino Sutaram Noksari Aduga he get the Tanga Paminjari Dr. Suresh former health director ne Hanagi health director ne Ayuja Suresh Sutaram Noksari Yan Han Base say Bino the accept time to the demand memorandum say some starter of demand Yoba memorandum already 17 January the summit we have a poem the laser Maduki demand sing to the key Matung Tarkuta demand like demand say crisis eroded demand do not matter kind of crisis some told crisis some demand which two Nachamin from the which is young Gauri Directorate Office Thomson Biba ASHA workers sing Karigi Mayampulga press conference over Queen Sini Numitu the seat over Sito Bayam Tole high represented demanding crisis Holakiba Maroina 21st January statute day Numiki Adugumba health scheme loan to from the Toki Birang sing say Sorona Ayang was sing the Karen Kanganaba Yanan Tabipta Sebinona. Masi ASHA workers intentionally numitu the crime am togena labor union namana maduda mokogi demand of the union gi program am to missionati chumnagi ministers in program do the ASHA workers in participate rubani magi health ki mission gi kano part amoina ASHA workers in director na notice toraga CMO sing the magi ASHA sing pur o haidna gari bo piraga Makoi numitugi lunch yauna period the vanilla hallo and Arapa the gila in from the first morning. At mine lakan the numitugi function to Yaure, Yawa to the Asagi Maram the Palipan de Abagi Nuaita Crasulade. I think Mamang the Matam Sang assassin Italapa demand, Satrop demand, latest 17 memorandum and PG. All India scheme workers sing over demand a lady. Adugi labor sing Marakshida Muka Makoi leaders sing assassin saying I before, smile to the Mokoigi. Noi chana thana bakra yauri function jilore matung sida kara mayam tawri adu noi dressing du logo haidana longthora ko dagi adagi moi khara madi wari sadu ni manung de leire leader sing leire adu leader ni haina leib nati moi leibum thu ena leijai ni moi gi maram ngai ko hairi ni na admai leing marak sida mapanda participant marak ta asadang natan atopa mayam su yauri kana no khana chen thoi se khang manati ba han mada admai na moi si leire adagi moi gi khonda phajada ba tawre haibe yaw adagi di langa pire haibe yaw aduga sukuna whole day the gila akana sumba pi haiba yaw tawdana moi masen khanarapani khanarpa maruksida ASHA leader oiba sing chidi manung da phamaga director wari sadoni na phamangai leijari ni leinge maruksida mai si flame ji uri e haiba mai sin manung da adu ngasai indoor stadium gi glass na khabani na mapan da gi khana chena ba tawdu urakpani haiba admai tong tholak pasida mapan da iram thu en moi chen thokcharakpani thokchara matung da noi policing da na su noi wari sangsingai ko na phaba jan adagi di onumitu da di phadraga Nongalaga next day the director Noigi Maram the Warisha, no demand Maram the Warisha. Barbellion Koraga, Mosi Barbellion is Jimsata, Jamjamna, Kaimta Kangana, Zolakan, the Mosi Warishana, the Minister Latre, Hainamu, Lako, the director, director, so Warishana, Trabzani, Mutazana, Aduga, Moina, Warisha, director, Unabasu, Kona Unasina, Karahaina, demand, Piraga, incentive, Piraga, Pulu in a person, detail when they discussed the Rokana Tolaba. Tolak by Lambi, the commando man, Tanaga, no statement, Krelo, Dubleri, Kakalo, and a Pubani. I believe Yam Pazana Unasina Koraga pre-planned the Pan Pone. Other Masagi demand to report to Piba, Peter Bagimatan, Kanaba, Natradana, crime in commit the whole ever. But they Mayam the Asagi leader party and the union the best of Shilapaniba. High the program to represent union, we can marry limited to program city. At the government give a program a neighbor. Adu union in a Pushala Kanda union leaders in Koraga case of Panzalapani. I think the case to lay in Assam intent. Snelly hurry ever a hing din dang nidana. Madam the Kano Asachi the 8 din dang night and the Modi duty to remember. I did Yamna Lura no Pigi or basing Ruba stays a mother. Angam another harrogate hing tumbaya, the Mayum Tado Masakon, Tadomaga, Mayungi Promin, Tadoma, hing the chill of Minina, Asami and Park had a chill even down Yancy. At my tongue, a CG quarter put Rocomatanda, Iran Sumasu to India.
थोहनिंगदो पोट मैम से मसाई मैम मसाई थंबी की दुमाइना डिमांड दगी प्रॉब्लम ओले क्राइसिस ओलो को क्राइसिस ओले ओजा सुरेश ता इन यहाँ लाक्चनिंग बसे हानसु हेल्थ डायरेक्टर ओइबे मम नसिगुम सिंगी करी सिंगी इशू सिंसे थेंगरपा दुगे इशू कमाइन टेकल तौनी इशू सिंसे कमाइन नेमदनी हाइबे मतंग दसु खरदि दुम एक्सपीरियंस फदना लेबिरंग वनन खली मरोइना नुमिसिगी 21 जनवरी की स्टेट्यूट डे नुमिसिगा इरोइना लॉन्च तौगिबा चीफ मिनिस्टर की हकसेल की तेंबांग हाइना हेल्थ स्कीम अमा लॉन्च तौगी मतंग स्टेदा yes numitubidi all are invited have ne public function ne that was public function ne any na changa ga yawbuda mado aduda yawbo ya ba ya da bo phum de lege do mande yes asa worker mayamam su changa ga yawru wi phim ne mainly wakhalon manung da di haibatai asa worker sing sigi punamaki amasung maroina thau puriba maroi phau puriba singi wakhalon singda hana already tang 13 ta memorandum bi gramnina yes function sida karigum wahi kharadi हाइट अंब या सु ओथोपगी फिबम सु लेबा का से एक्सपेक्टेशन मालिन खन बदा सोई से उजा सुरेश एक्सपेक्टेशन दा खरेन ओवर एक्सपेक्टेशन दुरा सम हारे कांदा लाउथोम देना वरोबी केनोम फॉलो सिंग से ओवर एक्सपेक्टेशन न मरम ओरगा लानबरा नत्रगा करिम कांदा क्राइसिस समा थोलो बिफम लेरमनिना लेरिबा मरोइबा एग्जीक्यूटिव सिंग मरोइबा हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव सिंग हाइबा ताय मखोनसु कमाइना यावरुबनो कमाइन पुरकपनो मोय नॉलेज लेतेना खोतेना काइना थोलप खबर की रिपोर्ट खदि यावरी सोई सिंग से प्रॉब्लम हम थोक तो हाइदि प्रॉब्लम दु कमाइना कन्विंस तौरगा मसि नेमदान गदे का हाइबगी फिबम सु खरा वाट खिबा मानब्रा ओवर एक्सपेक्टेशन एंड इशू अदुगा सागी करिगुम प्रॉब्लम थोलपदा टेकल तौबगी अदवागी आर्ट टू खरा लेगिदबा जाला सिनि सम हारे कान मसी होय कनो तो बहाय ताई बेसिस दे आइदा इबे मदगी लेगल बजदे दगी ताजे बेसिस जो येंगा दे बेसिस दे मसी की ओरिजिनेट तो बदे लैक ऑफ कम्युनिकेशन ने नाय ने लौजे अमगा मगा पाव फाउना दबा लैक ऑफ कम्युनिकेशन होय अदनो वरनी अदुगा नुंगाई तब वाफम amna चीफ मिनिस्टर की हक्सल की तेंबांगी प्रोग्राम फजरबल लंच तो बसे आशा जी की थ्रू तो बन हेरिबा को मोसे बेसिक वर्कर फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट ओइदोरिनी सेमिनिस्टर की चावरो प्रोग्राम सिंग मखादा मो एडवर्टाइज जुम यावरि बुंगा को अदुना हाइरिबा नुमिर सिमक दा सुमाइना थोकबसे आइगी मोता दे से याम लेबक्तिबने हाइने लौजै अदु हुजि हाइरिबा मयाम से अइना सो अतै देसु के सवारि ता मोइ नुंग पनबि दिरे कॉपी दिरे अदगी अदुबा खितंग नुंगाइ तबा खितंग हाइबदि एसा हाइगिबा पंजे पनबि किबा एक्सपेक्टेशन खरा दो अदु खरा वाटपा गवर्नमेंट साइड के सो अदुगा सोम दे के सो एक्सपेक्टेशन से ओवर वेन बस याइ को अनि बकि आइदा रोड रो अब खत की बेसिस ता कोइना लोग लानगनी तौरिबा डिमांड न करिनो गवर्नमेंट न सिबाउ ngami हाइबसना करिनो हाइबा वाफम सिदी एवरी क्राइसिस ता एवरी एसोसिएशन की एवरी जॉब की अखोई लेवल को दिमक दम लेगनी को अदु मदु वारी सानरगा कर्मने तौसिगे करि तौसिगे सेटल तौबसे अखोई की स्पेशली अखोई की authority लेबा कांगबुगी हाइतारे को मोय याम चाव इनिशिएटिव मा लई मखोइन मदु इनिशिएट तौबिगदमनी अदु मदु सॉल्व तौनबा थोक्तनबा मतुम निमिरे दो होना बेरमबा याय होरम थदोना अरु अदु साइ कम्युनिकेशन गैप सी एनी हाउ थोखरे अदु हुजिकति मदु थोक्तनबा लोसनबगी स्टेज दा लांगनबसी अखोइ होना फैना थमजगे थैंक यू हाइबदी मरोइना खोगी मरीन लेबर डिपार्टमेंट सिंगी अथॉरिटी हाइबताई हाई रैंकिंग नाचोगी अचौबा फम पुबिन लेरिबा सिंग अथॉरिटी की ओरिबा सिंग साइतैसु यस हानन ऑलरेडी डिमांड मयाम लेबने नुमिस्ते लाए फंक्शन यावरे लॉन्चिंग की फंक्शन से यावरे अदु करिगुमबम थोलकदु हाइदे मदु आइदु हुजि खितंग तंकक चाद्री मतम चादे मदु सोइना खननबा तौगे हाइना कन्विंस तौबम चंगी नतबिदा थोलकदु प्रॉब्लम से नखोइ देनि हारगा नखोइ चखरोन खाइदोकपुदुदी मदु प्रॉब्लम सॉल्व तौबै महत्ता प्रॉब्लम हेन अमुक मल्टीप्लाई तौनबा प्रॉब्लम ने वांखननबगी मरम मो हेलेबनी ताखेलेन मरोइना आशा वर्कर सिंग से हाइबदी यामदी मोइ रोल से दुगमतिक चावी हाइ अदुगा मेनोइना इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम हाइबनी लंगदाई हाइबनी कम्युनिटी का अदुगा मरोइना हेल्थ की लेबा सिस्टम सिंग सिगी पुसलंगनबगी याम अचौबा रोलम लौबगी हाइबदी याम फजबा अदु करिम कांदा ट्रीटमेंट से हेक याम हंदना येंगबिबा अदुगा कैसुलेटना खनबा इता तानिंगदबा अदुगा फंक्शन भमदगा लागासु इन्थिनागे तौबिदबा थुइसिंग से आइन खनबरा स्वाई दसु थोक्तु थोइ अदुगा आसागी सु तोंगानबा डिमांडिंग कैसिंग अतोप स्टेट तसु लै अदुबो अखोइना करिगुम्बा येंगांदा डील तो हाइताई डीलिंग टेक्निक डीलिंग आर्ट से अतोप स्टेट ता उबगा स्वाइदा तौबगा खरा खेना बा ओइन उबिब्रा कमाइन थमिनिंग
hoi degree da budi khar khenani ko hai adi phajana tawba treatment da phajana tawdaba adubu ASHA workers in Anganwadi workers in adagi midday meal workers in makoi singji da pian da base Manipur khakta te nationwide ni asai January 17 ne na habi griba chief minister memorandum pisali haise numisi da nationwide agitation ama tawbani adu saruk wama oina Manipur da tawbani adu hoi memorandum budi pisale Manipur da kano chatke tawra police na thingdana chalan gi dabagi kesu lai same day Tripura to different states in the loine tawe adu makhoi gi demand si mayam ju loin khangni moi de huji pirisi Manipur gi the warna ai lising am or malen khale thamde pirisi aduga moina demand tawuna no restriction rate pi wabni say 18000 per month adu atai states in the jo demand ji sini 18000 pi wabni adagi moi gi s bar were akhoi sire jita thabak torokpada adu akhoi di tungda kari to gudom no ju sire hen leitramnina regulation to gi wafam su lei masi adum nationwide demand ni adu aina khanbada aina thengna report amade Arunachal Pradesh study around 500 koige national health mission gi makhada thabak to workers including driver yauna moi sakarna loksalaga tawrain khali different kan wada sinabra adumadi madumagi pawdumudi khangde ain madam khoi mang aina paw pabda thengna sigabne sig problem je India gi oina Modi na chief minister waramba saukhatpada model state ni hairiba Gujarat masamakta sig problem julai protest to we mkhoi adigi lachorok da tholai dana to we sidin protest paisa khakti gi wana ta bida ngasai sarana ngasai haibi gi ba mkhoi da dealing da mkhoi da bu mkhoi da treatment da geng bi da kamai to ge do khoi kare hani khoi ni haina ba sebari gi type ta khanbu gi wafum dune nan mak thoi dur adune ni khali aduga nan di problem duri sin bada haitabi khudam ne na ai logjei maram di makhoi na tawriba hoi thoiba thodok tu budi sum pm da na lerak ko mayam duga ngasai gi sabu gi partner last khoi probably last straw du we ki wani khoi ge khang mang wi level wang lalai du adun we ji wani ba adun ta bida ASHA tawre 17 me wonam pire adige health scheme ma launch tawde ni chief minister na adida ASHA gi wafum su sire sida kitang mar pan bi ke ni ASHA tor ko ni palak tre phare adidi amu singe sinaraga arapde la ngasai takpi gi ba akhoi ge advisor na takpi gi ba tawraga makhoi da thiang ga na tawri khuding problem ne amse adige sima adigi ngasai ba tamona jo haibi gi ba sar na su pan bi ba sumaino keno ma leire har di chief minister leibni sugudi police mi am loi leibu ngaktani yom ma leibu ngaktani adu karigumba crowd to gi section of the crowd to na moi de pn de kitang leire hamse moina security chief minister gi ade minister jingi ade official jingi moi guard one leiba moina khangum thokuni aduga timely information pira kamaina situation to deal to ge habido adu hayaudo gi problem ne na ai khali adu husi makhata na jo haibagi khudam ude husi habiriba phajal lein tor ngasi court putoiba tawriba mayam puna maktuna siju haibagi khudam ude far gasi moi far thamusu ngamju ngamoi char to busu ngamju ngamoi mamang sagar ke ada khoi thengna gre ari husi ki sagar de jo khoi thengna re aru fact of fire fighting oina major oina tor khute ko oina phajal laga torga makhu lei thega khoi bro beating ge khoi arm twisting tactics to sin abu mali sinri yaroi adu surpudi irenjana pendable mokhoi apamba demandu irenjana khanaraga akhoina ngambadi sibong ngami ngamdabuduri ngamdre hai tare aingonda payu harga da aina yes na hajeluri problem ai ngamjung ngamdamni na problem lakani akhoina sibawdi ngamdi habse government na pendriba grievances adudai du da haibam sange khochi minister yam toin lawruduri every forum da lawruduri any pain the lai matam da lakpiu thong 24 hour hangdana leiri khanaji tanaji soft tongnaji across the table soft tongnaji tongminaji na haina ba keno adu chief minister na hari report to adu in principle chanari bra haibudu hujik thoiba case dadi doctor wari sanaje ko lambi de statement lodong le en to phajal laga ngasi de court puthorei kai duri karani tabu tayo ne nungai te habi ofung dini samsona before resorting to any kind of agitation come to me, consult with me. Door is open, wide open for you. Have any? High badu kitang tayo no man bagi mamim su tay yes communication gap khara leram bayai leram da bayai madu koina khangudram ni na
थोलइब थोंगसिंगसिना अदुगुम्बसु खरा माले हाबि वफमदुनि एंड प्लस ngasi से मरोन हेल्थ डायरेक्टरेट की साइड तगी हुजु हुजु फम पाइबिदिबा हुजु यंग यंग नाउना फम पुबिदिबा मरोन प्रॉब्लम से ना हकथेंगना खंगबिबा यावबियोना खो इनवाइट तौजबने अदुबो हानदि लाकने हाइरमबने अदुबु ngasi की डिबेट अखोगी मनुंग हुन नक्सला कांदा फरक तारे अदुगी करिगी हायर लेवल की करिगी परमिशन यावतगदि यावबु ngमोय हाइदना समहाउ अचिन बसिंग थबक लेरमबसु ए अदुगा यावबुदा नुंगाइतबसु रमबे खाली यावबिरमगदि हेना नाखै अमा सेंगना फमिनरगा वारी सानरमगदि डिबेटेबल की हुजिकी लेरिबा अवार्ड्स द फमिनरमगदि खरेना मनुंग हुन खंगमिनबा याबगी तंजादो फंगमगदमनि हाइबगी वफमदुनि मरुइना अइना इसे बिनोद लाक्सनिंगबसे इसे बिनोन थंबिनिंगबा सप्लीमेंट सिंग तौबिनिंगबा लेरसु थंबिरो अदुगा मरुइना सप्लीमेंट दुगी मतुंगदा नहान से हाइबगी गसाय हौदोरकपदा इसेन हाइबिदि मदुदि नुमितो एनी काइंड ऑफ एजिटेशन एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट तौगेना चटपदि नते हाइरकपदगी यावरुबनि हाइबि वफमदुनि यस डिमांड मा ऑलरेडी 17 जनवरी द मेमोरेंडम पीरगा खंगनग्रे अदुगी मतंगसु करिगुंबा अनाउंसमेंट खरा लाखद्रा आइना एक्सपेक्ट तौबदुदि मसे इन खंबदा हुना साराइ सु खाली अदुगा मेनोना लाउथोमद्रेना करिगुंबा इन केस हाउबा प्रोटेस्ट तौरकपा मै थाबि फिबमदु ओरगदि आइना हाइजनिंगिना अदुआइदा हांजनिंगी वफमसिना अदुगुंबा नुमितुदि स्कीम अमा लॉन्च तौबनि याम हैप्पी बुटनि अदुगी नुमितुदा करिगुमम लाउथोमद्रेना एजुकेशन चंगनबा मई थाब पीरकपसिंग ड्रेस नुंग पीरकपर यूनिफॉर्म पीरकपर कनो मई थाब लंजनब खोप विजुअल खरै अखोइ थेंगजे अदो आइदु ओरगदि खितंग ngसाइगी लेरिबा एज अ होल लेरिबा कनो दुगा सिचुएशन दुगा पांथोकनिबा असावगी प्रोटेस्ट दुगा खितंग चानदबरा सिंग होय मतंग दे तमनि ain thamjani ngasai mamang da thamgi supplement oina ngasai mamang da yam hena over oina demand to buna ti hai masi central government da tan ga da pot khena sini state government da tan ga da sini habsi union su yam khangba poni adu khangba di maram di kaigino bo all india level da leji ngasai mamang da mayam thambi gi maina mokoi si minimum wage bibiu habani worker moina recognize to biu habani masi state government da tan ga da central government tan ga da union su dum khang adu pidringai marak sida makoi si makoi gi kanu se minimum worker magi nasa 18000 gi si central government se pidringai da worker magi kanu de PBO haina haiba pidra ga su kaman noina akoi manipur sida leiba asa sing sida amuk hena handani yem pot am leidi kai no haiba bu all india gi ona leiba asa worker punamak makoi gi uniform se asa worker sing uniform se every 6 month 3000 maksa masa gi account na changadam par asa da adu akoi manipur da changdeba aduna chahi amagi oina yengba kanda 6000 changadabani sama sai personal account hap atai state ki loi hape bani uniform sa manan cheli enu sari ma blouse ma akoi sida phani ma phoi phi ma araga su machu department na pibi gada karamba office no kano madagi store madagi silai loro haina moi direction pira loi paisa di masai account na changa moi leisure che gada ni uniforms madu atai state loi na implement tawra akoi state ta tawdi madu de mokte repeatedly akoi memorandum pi grabani ba hana mamang adugi maramdana ne moine apron lang thoro pom yawra isi adu hanagi soningba myam leibaduna ni adu numitu da di moisu adu tawrugen chatpadi nati asa ne na khangjera sunu haibagi uniform do apron do lele sasabani function da every function mo invite to mo apron le exactly normally ni adu adai dranga sai pira iba blouse sorry to pm ko free amaga pi bani haina mayam visual kan unaba poram le adu poto asa ga di chana bati wat pa adu nga sai mo replacement phajada ba khota ba adugi maramda langjelapani moi adum ba protection tawgen tawriba irang khana chena tawri du asa ngakara isu nati adu su khari yeng biga da ne ba pon aduna le asengba crime commit to ba mira phara ise natraga manung da leiba mira yaw ba mira yaw da mira kana gom bam engine ma male hai engine ba potu document kai legi puthok biro ai si adu da ne masi court su nga sai taw ise maina ne aduna masi asa sing che kai dongoi da mayum ma kai thado ga maina crime tabuna sorok ta law na chaning ba nati moigi pibon thokpa migi onjagi oina central government ne pire iba moigi benefit khara du masada yohon bira lore adu mai pibon thokpa moina thabok torko degi rural hand mission ji mai pa ese loi khangpon asa yawdana feloi doi pon adu idi moigi pibon thokpa moi ba encourage tawdana ata state ta piba thangna state ta piba tripura oiro adu ga kari mijo kano da su akoi meghalaya da piri ba sumai tawdana lising ani changa do su hum do su lising manga do su pibiro mafang khanga adu su pi deba adu 1000 pi haije central government instruction ma tungina 1000 pi adu su sahi ani suri pi adu asam yam se adu da dum sana dum sauning le rakpani ba adu bu mai chief minister na dum program tawring ai da saujel lora ge na chalo hobu badi nati ai thamjani ni post okay adu crisis di government ki side ki create torpani ai sini ai thamjani yam dana phangbadu hengat piro adu ga top state su hengat nare akul su thabok yam na wai
aduna madu khangbirga hengat piu habani hengat pamaktu hengat pamak natrasu phangbam thokpa sing du changai na phangalasu khara da ro puning phathana bagi maram ma oidau du sahi una sahi ni suna phangjelakri habi ofum duni oja suresh taina thamjaning bose maroina ngasai asa worker sing siga aduga khoi swai da health ki kari gi pai bi ba maroi ba executive sing hai batai mohoi ga ani ki relation se maroina aina thamjaning bose 2017 ki September da Salili Rajnishi Principal Secretary Health and Family Welfare Karnataka gini aduga Karnataka da koi ki madu ki numit ki asa worker sing ki protest rally ma chali hai diba protest rally se aduki matik asa worker si yam na chatpanina nasai ki pau ibakanda reporter sing number se ki hek hol headline se Pink Brigade haina tholi haidi asa sing si pink machugi sari se laga chatpaduda Pink Brigade haina toroga saigi adugumba caption oina pirakpa haibatai reporting sigi hek kanoda horakpada adugi rally ma chatlakanda protest rally ni moisu mogi grievances ni moroina monthly ki karigi salary hengat piu aduga atop phangam thokpa sing kana basing matam chana phangalu haibagi demand ni numisiki demand da meeting amakhak tawi ground amakhak ta Bangalore ki kanoda ado numista ngasagi Salani Rajnishi Principal Secretary Health and Family Welfare Karnataka ni mama samak thokla ga hai ai noi gi leiba problem sing khangi sam nai kanda ai noi gi leiba problem sing khangi maroina mana numitu da pan base asas are entitled to get as much as 13,000 per month hai ma haibada adubu but due to technical and administrative difficulties many are not getting even ngasai gi 1,500 su matam chana pitokpa ngamdabadi potuni aina haijaninge yes phangde haibadum khange matam chana chu pidre haibam khange phangbam thokpai pot sing deri ba scenario sing atopa state sing da piramina swai da leiba asa worker sing su masai expectation khadi leitam swai da asa worker ki makoi da leijari ba kai tari itil du administrative head sing sida phau da ba man ba hege karigumba pukhal su crisis ki phim da lak pa cheng panda mase khangba wat pa gi phim durasini mase administrative le kunam de fajana dum le re chaba adum so ya proof tore maram de koi lege le jana ta koi ba chai amara ni phang dire hari do City Southern's government ki rural health mission ki makha lak ba paisa wat ta bane hari ba or per due do adu madu pitrok tri se kari gi no sima ai ngon da jam surprising way maru en rural health mission pai ba kangu dur kari no to do mase what to consider hai tare ko mase yamna khaneninga way ba thijeninga way ba macha ga mani kari gi no se ai ngon da di samam no bam phawe adu madu pibam thokpa minimum pibam thok do di tha khara thingda ba yai koi quarterly budget koi gi allocation are central lai ko madu hapoga koi state budget hapa poga kai bane koi bisa piri se or ber honorarium khangde ma khangde adu central gi pirak ta badi sogoi oram na ai gi as per my experience ko adu ni adu state kari difficulty lai bano leiribo lai ko na adu di koi gi administrative department na moroina rural health mission gi director na amate ate higher level officer sing da wat pani sigi achumba fake de di chimisa level de helmisa level khangam du man man de yam seng na hajar paisa ade lakoni pibam to ko order due to pi ga da kari problem le ges dirai and solve the way ba problem ne ba ko patam jana ko ne point out kanda that is first second da sai be mera tak be ba demand ga ko ga pi ga do ga se conflict si basically do di line ko adu live conflict da demand ji kari no number 1 da adu government cry bo pi bangam ge ha ba kitang clear oi ba koi masen oi ne ba sange aina khangjabda 205 tagi lens to rural health mission gi makada asa khan gi base village 1000 population ko dingi amamam singdana 500 level ko dingi amamam le gadam ne ko basic idea di mo koi sidi voluntary health ki village gi voluntary level worker hai mo they are not paid employee ko voluntary worker ne si koi government gi all norms rural health mission norms da clear cut even ad laibak thibana ekhoji wan sangar ga di government gi pet ki type ta minimum the contact ki basis ta or natragana go regular employment o hen biuna tan basi ekhoi Manipur na te ko loina bakini state ko dimukta basi matam khar lega 005 te gi no ji bawni ko say about 13 years sangai ko adu kuira ga di rule lingi matinu sui be ma loya ne khambiramni sei kya no wak tor ga di kari ke no le regular ta lu ga ne le ga su le de ko adu gi basis style su la ko ram ya adu detail lu ma de legal aspect mo de khangjadre okay madu rondo singdok pin bai chi no su lak sake de point no na hoi hai sai gi moina aduna
ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗꯗꯤ ꯑꯁꯥꯁꯤꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯖꯣꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗꯅꯤ ꯖꯣꯕꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 200 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯗ 150 ꯔꯨꯄꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ 1000 ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ 1000 ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ 아이디어죠 거. 어제 고비나 아마다 계지임도 포는데 자 니푸 양케 후 따르면 담지다 1000 빌레지 레벨도나 많은 떡들이 터벅도 사게 방도는 해주면서 거기는 마주 티전 범주 상에 거기 강범주 상에 아들도 자기 디만도 메디 거기 아이디 디만도데 오직디 20,000 라이브 라이 30,000 40,000 디만 떡잖아요. 뭐 거의 뭐 미청점이 와드나 저대고 아두고 고면은 비병 것도 하이펜만 얘기하가 디만도가 비게도르가 아두기 마렵도다 말라가 compromising level laga karim phima dum so den lang pogi phima ma lang pa ya gani hebe chama dum thamjani okay next say isi video sulak sake taklen sulak sake go tawgi di break ki matung lak sake break ki matung da impact news ki manu hune yeng bi de punam ki phomda thuna pudun lak sake impact news meng ta dun lebio break ki matung da yeng bi de punam pu am kon taram nok sari se bino maroina लाइफम तोपा माइमागी विलेज की करी की अदुगा हिल की करी की सुंदर अकान नमरुना आशा वर्कर से मणिपुर दा एक्जेक्टली कयामुक लई हाइबदुगी नॉलेज लेबिब्रा अदुगा मेनुने चाही एनी बुदी सुरे हाइ फंगक्तबा था ममुगी हाना पीबा सेनफम सिंगसे कयामुक फंगी आना कोई मणिपुर लोइने मसे कनोनी नसाई तमो हाइबिगी दुमाइना ने मोइना पेशेंट अमा पुबगी ममनदो अदुमाइना रूरल गिदा अखोई मिरोन बे मंगा उननबा पुखतपसे से रूरल दे लुपासट्रो अर्बान दना लुपासनी अदुमाइना लई अदु मसिंग जे हाना दे लिसिंग अहुम माइना योगदना लेरमने हजि अर्बान गी हापचलकपदगी रूरल हेल्थ मिशन ने लोथो हेल्थ मिशन ओलैसे सिदगी अर्बान हापचलकपदगी दि 4000 हेले आसासे मणिपुर अदुगा नसाइगी म इंसेंटिव हाइदो 1000 पी हाइसिने ने माइ माइ स्टेट तुना पीबनेबा तुइना पीबा थबक मयाम हापचलो मोय डॉट के मयाम थबक मयाम हापचलै मोयदा अखोइगी टीवी गी ओदागी इंसेंटिव तो गने परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का हेड मानी अदुमाइन तौदना अदु मोइदा हिदा अदु पिजबगी अदु इंजेक्शन अदु पीबगी अदु अदुमाइन विजिट अदु युम हाउस मयाम विजिट अदु चटपगी कायना मयाम सारा चाडम पीदी मोइदा अदु मतुंगिना 1000 नमा हापकपनेबा अदु ने ngai tamon takpidu adugi adu incentive haisi adu atai state kidana adu nataba khoi manipur all india gi conference ta mayam puthongna kanda manipur gi da sumaina pi haidana puthokpada mamangi former director kaino na pairam piring da tamoi bom chal matam da adugi pot ma thoe haba adu pot ma all india gi conference oina puthongna ko matam da asam mayam gi porakpada atai state kina lesing ani hapa ohum hapa mari hapa torokan manipur lesing ma piraga thabak mayam du su yam detail oina piraga piba adana yam kumna sizina hanbane ba moida adum thabak ti masing gangdana yamba अदुगा मोइगी इकाई खुमनबगी पीरिबा कनोदना बोय याम पिक पाइ तारे अदुना कोनादबगी पोट इकाई खुमनबगी वफम से बरोइना आशा से यामना की ओइबा कनोदुनी कंपोनेंट वन ऑफ द इंपोर्टेंट की कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हाइबनी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गे ख्वाइदगी मरोइबा वर्कर सिंग हाइबगी कनोदुनी सम नारकन पीरिबसे बरमदि याम मरोइ अदुगा यामनासु सिंथाबिबसी सिंथारगा करिम कांदा क्राइसिस खंगे सुए लाकांदा ताथिता वै तौबगी थबकसे मसि सुदुम थोक्तबदि नतबि वाफम दुनि मरोइना ताखलेन दाइ नाचनिंग बसे स्वाइगी वाफम से खंगबल लेबदुनो रमदो मालिंग खमदा 2017 गी मे दा अखोइगी यंगेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री तेलंगाना गी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर रावना करिम कांदा माना नुमितु यामना लोइसर बतुजु हेल्थ का मरिनेना पांगथोकपा पब्लिक फंक्शन अमदा माना पीबदा हाइरमबनी हाइदी माई मान लौथो 6000 हेंगकनी हाइबनी मोगी मंथली कैनो से पीबा सेनफम से 6000 हेंगकनी अदुगा हाना 1000 अदु 1500 पीबगी कैनो सिंग मोइना पीरिबा सर्विससिगा सुनबो वाले अदु यामदि तौनिंगमनी अदु तंगाई फदना मंथली 6000 पीने जिम लौथोय अदु नुमित मान हाइरम से will be pulled out of bonded labor and would be treated with dignity हाइबगी कैनो मसादा फावि सम नारगन तामो चीफ मिनिस्टर की हाइरम्बा मागी पिरमिबा मागी स्टेटमेंट स्वाइसे तामो कमाई यंगबी अदु करिम कांदा स्वाइगी आसागी करिगी इश्यूज एंड प्रॉब्लम मैम सिंगसे इवन टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री लेवल बौदा मसाइसे खनिबिबा चुम्बनी हाइबी वाफमस्ता तामो के मोट थंबिनी शरद सरकार नको सेंटर नसु स्टेट नसु चीफ मिनिस्टर नसु स्टेट सिंग नसु माय मसागी स्टेट को इबा
health ki mari le na ba project scheme adigi health sector is the attention adum pi adigi private sector na ju adum pi adum pi same ba say ujair ba national health mission hare rural urban punjal lakana national health mission habi mission no mani mission ji kari gno ibo lebak sidal lari ba mipung khuding ma khungang da su sahar da su angang macha su ahan su punamak si masa mau ji phana thambai ba si sujiki mission ji pandum ne si masa mau thambai ba si mission na mane sigi mission ji thabak oina pangthok pada pam liba pandam du phangna ba hona bada khwai digi maru oriba agency asa worker sing sine mangon dani magi khungang du da kana go family magi mi amana sumadam na health ka mari laina problem ama angang child delivery gi boiro nupi mari laina ba kano du laina ailment laina du boiro angang gi de boiro an du boiro mangon de salakanda mana guide torga puraga asagi anabadu phanna bagi khongthang lor ko dene ba doctor da puba ari health center da puba ari ama da puba ari moi da guide piba punamak mai thabok ne adune hujiki health mission ji khungang da leiba natraga sahar da leiba miyam duna sugumba program le du khangdraga di adugi benefit su phangbai wa leitre ari mission du kan ju kan roi pandam ju phangaroi aduna ngasai gi moi chief minister na hari do asa jingi asa khak nati anganwadi worker adigi midday meal worker moi mayam jigi thodang do mamata na khango matungda mana makoina agency ngasina thabak si phajana mai pakna tawu matamda mission si mai pakni success oigani habsi ma mumuta na khange aduna ne mana hoi hengat khibra hengat tabra bidudi khangdrego hengalam bu ai hengalam da bu ai tawu makhoi role si masak khangbiri se masimak mission si mai pakna nabagi achau maram mamane aduna state kaktana te aidi masigi matangda mission ji mai pan gi har boidi center na health ministry na state ki health minister mayamga chief secretary mayamga adi health secretary mayamga amuktang nong ni jang torga problem na karino akoina tawriba lebak sina huji paikhaliba mission ji karai fawda mai pae percentage kya mai pae akoi gi pandam ji phangbang ngam go dawribra adu karai fawdi yaure karai wai da shortfall leori what are the difficulties what are the hurdles adigi what are the measures kai punamak se amuktang discuss tawro matungda adi at the same time atopa amana independent oiba keno mana engage tawlaga moi survey work ton be independent way body amna government tawruga di report khoi je sira manipur de piro phare ngakta dum pirani adigi kano tripura de la o adigi delhi kano I mean atai state gujarat de la government way report de loin phare implement tori kano na haram midudi akhoi gi manipur gi akhoi na job card have the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act se sigi matang da union minister ma laga all secretary holder official mayam je unara matung da press briefing pi mana adur mana hai bise manipur gi implement mai pak gi sang je asuki mati phajare aduna thaja khara watli hai question nam le wa phong de makoi gi implement to gi mai pak gi sang je asuki mati phaja khare adubu masira thaja budi khare wayena english ki language na mani ai jino meteroni aduna sigumba leibnina independent oiba samdar education gi lamda asar iduna tamo ke study de wina all india gi enrollment government school da station da manipur da government school da enrollment kya le private school da enrollment percentage kya hoy arigi class 5 da english pa abc khangdaba chhatra kyam le ari class 8 da kano simple addition multiplication subtraction khangdaba chhatra kya le kane moina study yomu torga annual report um puthe sumaina health mission gi matang sida sakana su tawjesnu moigi kano na adu independent oiba kano mada ngo mamda kano tor khar credible oiba haiba tare moida sina tho tawba ya poni maram dile ba khoina hoji modi na pamiba
चौखटपा मानना चौखटपा काइन हारिबा करीबा सबका विकास सबका साथ के पुनः चमन चौखट मिनबा कायबजे हक्सांगी फत्रदि सर चौखटपा यारोय एजुकेशन की लमदा अंगांग सिंजी लाइक तंबिनबा ngसाई चाक मिड डे मील गान पिजरे दु लाइबा अंगांग जिंदु मोय मयुम दा साबा थको फंगदबदु सरकार सिन खितंग पिबिरगदि मोय मबुक थल्लगदि कनो लाइक तु पाबद पुंग चंगनी कानो अंगांग गी मसा फननबगी पांडम ममनेबा गदुना हेल्थ की सेक्टर सिदा मी सिंजी अंगांग सिंजी मसामु फत्रबा लारिक पानिंगनबगी एनर्जी दु मंगोंदे याउद्रबा अदुगुंबा मतम दुरदि फना फजबा एजुकेशन पॉलिसी होइसनु माइ पाप होना देबा मसा फबसिने क्वाइ नंबर 1 दका लरिसे अदुना मसा फननबो होनर पोसिदा आइनो हाइद्रसु एक्सपर्ट मैम खंगनी तमो हिने खंगनी रूरल कनुगी हुसिकी आशा वर्कर अरे अंगनवाड़ी वर्कर अरेगी मिड डे मील वर्कर सिंसे मखोगी रोल चे फजन खंगबिरगा मखोगी रोल खक्तदा मिशन जी माइ पाप ngangudune si moina understand to tawngani tawmdi habinati तौरमगसु तौबदु असेंग बोइना तौबिरगा कमाय तौरगा हेना मखोइद थबकसी हेना तौनिंग हनगनी मखोइद पुनिंग कमाय थवतकनी थव फजना तौननबा कायबा कइनो खरा आइडिया खरा पुथोंरगा थौरांग खरा पाइखतपदि सरद आई फयें खली अदु नत्रदि मिशन माइ पाकपसी पाकति पाकनी अदुबो पामनिबो पांदम दुमक्ति यौनो फंगदो मानदे नेशन सिगी ग्रोथ अदुम करायनी अपनबो मोइना अदुम लेगने खले सेबिनो लोशलमदाई राउंड की क्वेश्चन से मरोइना हुजिक से अदम क्राइसिस हाइता कॉन्फ्लिक्ट की सरकार का अदुगा एडमिनिस्ट्रेशन की करी की लेरिबा हेल्थ डायरेक्टर की लेरिबा अदुगा आशा वर्कर की मरक सिंह से क्लास मोटू तो तुम लेरिबरा नत्रगा वारी साबो याबो फिल्म गा लेबा जाला वारी सारासे गाय हाइरक को लेरिबरा स्वाई मतंग से कमाइन थंबिनिंग हुजिक फोगु लेरि फिल्म से हौजिक फावगी ओने दिवारी साबै पोसे लाक्ट्री फॉर्मली अमता लाको लेति अदो मोय कइनो सी वर्कर मैमना मोय डायरेक्टर ऑफिस तक थोमजन खोसन तौबसे दा डायरेक्टर उनरगा थादोनब खोनब सिनगे खोटके कायनगा सिन बारबेली सुम खरा हाइरकपदि थेंनरे तारे अदु मोय पाउदि फंगे अदुगा इन रिटर्न ओइना आई बंगा पिरागा जॉइन फमिनरगा नेगोशिएट तौरसि खोसि काबे अदु मोय पोटिंग होदन त लेबु लेति अदुबु गवर्नमेंट प्लान अमदि लोर कद्राइदि खाली कइनो लाकदोब प्रोग्राम सिंगसि फेल होगदब आसासि याउद्रदि ngасai polio gi kai gi lere miam se aduna government na lotion yana si kai na plan ambi torok si ya na de sum expect obudi le ado hoji bogi in return na document no pira khulak na tobudi kem late crisis ma ka taishan na ba wari sabo ya bogi film gi situation dum di leitri aduga sarkar gi maike aduga authority gi maike singde su lao wari chana si haibagi film du su udri adu yes asa worker sing chamberu ya moiba part number component oibani na pang thorkadaba lakadaba scheme sing kari sing mission sing pang thorpase pang thokadaba leibani yam thun wari sangrabam di silakadaba mali haibagi thajabuduni sum naira kan adu dilai लापिया ने खले लापिया ने खले मेनोना अरोई बगी द सुरेश अरोई बगी क्वेश्चन राउंड हाइब ताई ओय अरोई बगी क्वेश्चन राउंड से थमजर का टेंटन इन केस ऑफ ngасai sanadiba as a whole khoi manungunagi the pusanjara iba demand and crisis of asa workers in manipur gi matang the supplement to pining boy also tentan matam lobu biani adu ai sai take common question to the respected all the three panelists in thamjaning ko se wari sa se ministry level da aduga director gi level da yauna yaurga wari sa se na kauraga lambi dagi phab se not only handa ki thu en thambi bini ngasai do asa worker phajan ba कोर्ट पुथोरक थादोकदमनी का हाइबेसिसु यामना यंग नौबा इशूसिंग लेरी मसिने मरम ओइरकांदा लाकदब नुमिसिंगदा करिम कांदा पेनदब नुंगाइतबा खोलाउ ताबिनबा एजुकेशन तौबैस्ते दुम ममांगदा दुम उरगा लाखी हुजिक मसिंग खरदे हंदरे अदुम उरखिनेन खली पेनदब थोलखिनी नुंगाइतबा थोलखिनी अदुगा स्वाइदा एजुकेशन चंगछनबा मीसिंग अदुगा ऑर्गेनाइजेशन सिंग लीडरसिंग कैसिंग वारी सासेने कौबकांदा फाजनबगी थोंगसना मरम ओइरकांदा फेट मांगबगी थाजनदबा अदुगा अदुगुंबा प्रॉब्लम दि सोइदना क्रिएट तौरनी हंदक किसना हाइबस्तेदा ओजा सुरेश करी मोट थंबिनी अदुगी खुमदिरिंग दे मोको होय असागी बेसिक फैक्ट वागी वाक तो अकोगी प्राइमरी हेल्थ केयर है ना हाइबदी बेसिक हेल्थ केयर यान हन कंटेक्ट एनी हेल्थ केयर एक्टिविटी जे तौदुर से अकोगी आशा जने हाइबदी इम्यूनाइजेशन फैमिली प्लानिंग ओआरएस जेबा आयरन फॉलिक जेबा प्रेग्नेंट वुमेन डायग्नोस तौर पुखलक पासना सिंग मैम से को मोसी फर्स्ट लेवल कंटेक्ट तो रेबा अदुना मोई वर्क से यामना फबा यामना इंपोर्टेंट होइबा फजबा अदुना एकोने एप्रिशिएट तौगदबा थबक अमनी अदुना बसे एकोई अथॉरिटी लेबा अमदी पब्लिक ना प्लस आशा सिंगसु मसे लोना बखै खंगैना दरकार होइना बाबान को
yam important ni moi gi job se aduga same thing haksel gi program pi ba numit tu da asomba activities pha ba chun ba to si yam lebak thibani adu communication game am leibana ni hai du ai sai panja gare ko yam lebak thibani hena adu hojik lai specific question do ajal lak tur si kaur ga pha ba si di yam na nungai ta ba phajada ba sai gi wari du na ta sina gi makha matung ni ai ra ga di ko yam phajada ba part amani authority level kari level lagi to bono kana na pau pi ba madu director level li oram ba ai higher level ba ai sai di oram ba ai ko madu mate koi khangdre adu still ai gi mota di cham na masidi first director na director level lagi kaubi raga wari saraga cham na lusin ba mara ngam da bagai duna higher level la purna wari samen na ko ibe ba problem jam so yam thuna tawne na khali adu ga first di cham na ai di horen mak fazil mayam se bas yam thuna thado nei without any condition adu hey mo dum wari sabe resolution bada there will be no problem I don't think ta Khelen hujiki round number wari sajen korga phajin bagi thong se matung tarakadaba numising da haiba taye agitator sing tholakhini aduga khara handaba khara yamba haiba dugi question na mani aduga tholakhini adoi kanda wari sajena kaupa kanda thajadana bagi mayon number chongalabra mase wrong signal number sini tam chuma magadi oidoi ni matung da atai da topa another issue da wari sanasi la oin kaupa si da phagi gadra ni ki na lak to su yai aduga nan gi du chanarubra tasengna kaurga phagi habagi intentionally tobra haibudu madi chap chan exactly akoina wari sansen kauru phai na hekta akoina conclusion da jam toksen bedusu kitang keno tobra na ai khanjai adu tobudabu sarkar na phari dusu koi law leba am lebne law thugare kaina tawdana adugi maramda phabu ormsu yai adu bu protest of is a democratic right ni bipung kudu citizen khudimaki protest of habsi maunda right adum leijai aduga madri henjan da ba duna amani aduga akoina naina gadabudi makoina pendadana maiga thadana makoi kanu dress ka du putho maiga thagale du kari gino rutu kari no kari da budin mon sawra indu kari gino ka bise masi akoin understand the views sange angau nate yam ken mathong khang do mi amta ju nate mi mioi bi punsi kan bagi kan baga mari leina ba thabak tawbuda yare na sarkar na khalli ba kangbudu kaisu angau bu gyan men ta mathong khang do mi di nate makoi se aduna rutu thi do bom sangi handle phajina tawbi bom sangi aduga sigumba potsi natraga su malhanba wari sana jeng kauraga lambi degi phajin ba kaino malhanba thabak sidi masi wrong signal ni masi fattaba presidents amani ai haini okay sebino legal advisor ne aduna maroina huji khabar sing da kaidar akogi daily report sing yauriba wari sasen kauraga phai haida yam pen da mamkhak phawri do madu kayam chumbajano in case aduna chumboragadi masina aranba kai hitai wrong signal na thabra matung lakadaba numisingda kari pagum famini masi adum thokpra aina khale aran ba mandi aina khanbada tasengna adum moi phone da contact tora kongnar pani ado atai gi crime sing da su man kora phai haje haji lo court ta case myam pending lai si that mai tora phabani haibasi nati haiba pot amta putho leiti tu jibo adumana phaba nati moi gi crime do toring da phabani khopani hairakte wari saraga ko wari sa sine kora phai haibasi la le habe pot amta allegation amta lakti moi ko aduga hauji ngasi ngarang thoi ba si burning problem se crisis se sigi su tasengna moi pung chari ban adagi moi na pung ta tarama thoi ha pung mapan da haira badagi thengdara minister leite khoten to le pung tarama thoi mun mai tara ini adai contact to tongna mathang health minister da una se na kauri hai moi aingon da tambani moi na moi hauji ki worker sing sila adu tambadagi moi se kano to dana aingon da na meeting do putho mai crisis do mai la e do khanari ne adagi muk thengi habadagi sumaina director da muk chalaga owner badagi director na no incentive to thuna pithona tawrage hari haina thola kan da lambi da phabani moina ta moi statement da hai jabada moina pan da meeting da kana bada kaino ge sai yorom dai suba hospital yorom da sai da commando me ta na no ngai ko no statement lo kini kaklo to ga ida pukat pani adman to ga phajan gi bani sidi adum phek ne lo kauraga phabagi thawungse tasengna thokpajani haibi wafam dune aduga madumok nani yam kanna nungai natri wari sasena thajala kauraga thajalaga ko biraga namdana phabi betugi thong dudi madu phajadi haibani ngasigi khanabata tholei se maroina
yes fajan bai thong sina tungda lakadaba issue sing dasu masi yam achouba masi implication lerakani thajana dabagi achouba wahan tho ama tholakani aduga tasengna authority sing administrative ki kaida paibi diba maroiba singna administration paibi singna masi gi asa workers sing problem sing se fajana khangdok pulba changani saw du kairo khangsaw mioi bai se khangkau saw bunate kari dagi sawrai no kayam punjal akanda thogdok kaya punjal akanda ngasi achuk mai haugai sawrai ne se khangbi ba mathau tani adwai da nampu da handle tong no hon bi gano haibagi ofam dani takhelen aduga iche bino aduga uja suresh ngasi impact news chodo lakpiba aduga ngasi gi manung se mapung phan bi dam taina leng bidai bi guest ahumakpu amukana tagachari ngasi gi damakta impact news gi manung hona matang solution dina batanjai role adu bulandam sita thokliba thokdo athok kya gi mari chumba report ki damak impact news ming ta dano lebiyo